Areka ngushimire kandi nongere nkwifurize ibihe byiza wowe ukomeje gukurikira ibiganiro byacu ibisanzwe hano ni ku gicumbi cy'ibyegeranyo byihariye ubudasa amakuru abagezweho hirya no hino mu isi ari nako dufatanya mu kongera ubumenyi ku ngingo zitandukanye. Reka nguhe ikaze muri iyi top 20 yacu y'uyu munsi aho tugiye kuvuga ku bihugu 20 bituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Aziya. Ni ibihugu byiganjemo n'ubundi ibyiza mu myanya ya mbere mu kuba bituwe n'abaturage benshi ku rwego rw'isi, dore ko uyu mugabane wa Aziya uza mu migabane ituwe cyane ku isi ugereranyije n'indi migabane, dore ko nk'ibihugu bya mbere bituwe ku isi kurusha ibindi ari byo Ubushinwa n'Ubuhinde n'ubundi bigaragara kuri uyu mugabane bituwe n'abaturage barenga miliyari. Ibi bihugu bifite n'ijanisha rinini ku rutonde rw'ibihugu bituwe n'abaturage benshi ku isi. Ibihugu rero byihariye ijanisha rinini ry'abaturage batuye isi kugeza kuri uyu munsi. Nizere ko wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, niba utarabikora kandi nawe kanda handitse subscribe by'ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Nkuko bisanzwe je muri kumwe nitwa Emi Al, guhaye ikaze muri top 20 yacu y'uyu munsi. Tudatinze reka duhere ku mwanya wa 20 mu bihugu bituwe n'abaturage benshi cyane ku isi kugeza bituwe n'abaturage benshi muri Asia cyangwa se muri Aziya. Ku mwanya wa 20 turasanga igihugu cya Nepal. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 29 ibihumbi 825 n'abaturage 964. Iki gihugu rero bikaba gishyira ku mwanya wa 20 mu bihugu bituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Aziya. Ku mwanya wa 19 turasanga igihugu cya Yemen. Yemen ikaba ituwe n'abaturage miliyoni 29 ibihumbi 136 ndetse n'abaturage 808. Bishyira ku mwanya wa 19 mu bihugu bituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Aziya. Ku mwanya wa 18 turasanga igihugu cya Malaysia. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 32 ibihumbi 365 n'abaturage 999. Naho ku mwanya wa 17 turasanga igihugu cya Uzbekistan. Iki gihugu kikaba gituwe n'abaturage miliyoni 33 ibihumbi 469 n'abaturage 203. Bigishyira ku mwanya wa 17 mu bihugu bituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Asia. Ku mwanya wa 16 turasanga igihugu cya Saudi Arabia gituwe n'abaturage miliyoni 34 ibihumbi 813 n'abaturage 871. Mu gihe ku mwanya wa 15 tuhasanga igihugu cya Afghanistan gituwe n'abaturage miliyoni 38 ibihumbi 928 n'abaturage 346. Ku mwanya wa 14 turasanga igihugu cya Iraq. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 40 ibihumbi 222 n'abaturage 493. Mu gihe ku mwanya wa 13 tuhasanga Southern Korea. Iki gihugu kikaba gituwe n'abaturage miliyoni 51 ibihumbi 269 n'abaturage 185. Mu mwanya wa 12 tuhasanga Myanmar. Iki gihugu kikaba gituwe n'abaturage miliyoni 54 ibihumbi 409 n'abaturage 800. Ni mu gihe ku mwanya wa 11 tuhasanga igihugu cya Thailand. Iki gihugu kikaba gituwe n'abaturage miliyoni 69 ibihumbi 799 ndetse n'abaturage 978. Ku mwanya wa 10 twinjira muri top 10 turasanga igihugu cya Iran. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 83 ibihumbi 992 n'abaturage 949. Ni mu gihe ku mwanya wa 9 tuhasanga Turkiye cyangwa se Turkey ituwe n'abaturage miliyoni 84 ibihumbi 339 n'abaturage 67. Ku mwanya wa 8 turasanga igihugu cya Vietnam. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 97 ibihumbi 338 n'abaturage 579. Mu gihe ku mwanya wa 7 tuhasanga igihugu cya Philippines. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 109 ibihumbi 581 n'abaturage 78. Ni mu gihe ku mwanya wa 6 tuhasanga igihugu cya Japan gituwe n'abaturage miliyoni 126 ibihumbi 476 n'abaturage 461. Ku mwanya wa 5
Kwinjira muri top 5 turasanga igihugu cya Bangladesh gituwe n'abaturage miliyoni 164 ibihumbi 689 ndetse n'abaturage 383. Ku mwanya wa kane mu bihugu bituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Asia turasanga igihugu cya Pakistan. Iki gihugu cyahoze kinafatanye n'igihugu cy'Ubuhinde nyuma bikaza gutandukana. Turasanga igihugu umwanya wa kane nyine turasanga iki gihugu cya Pakistan gituwe n'abaturage miliyoni 220 ibihumbi 892 n'abaturage 340. Ku mwanya wa gatatu mu bihugu bituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Asia turasanga igihugu cya Indonesia. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 276,523 n'abaturage 615. Ni mu gihe ku mwanya wa mbere n'uwa kabiri tuhasanga n'ubundi ibihugu biyoboye urutonde rw'isi mu kuba bituwe n'abaturage benshi ari byo Ubushinwa n'Ubuhinde. Ku mwanya wa kabiri turasanga igihugu cya India cyangwa se Ubuhinde gituwe na miliyari imwe ibihumbi miliyari imwe na miliyoni 380 ibihumbi 430 ndetse n'abaturage 385. Ni mu gihe ku mwanya wa mbere tuhasanga China cyangwa se Ubushinwa bituwe n'abaturage miliyari imwe miliyoni 439 ibihumbi 323 n'abaturage 776. Ngayo nguko ibyo nibyo bihugu 20 bya mbere bituwe n'abaturage benshi ku mugabane wa Asia. Komeza ubane natwe, niba utarakora subscribe kuri iyi channel kandi handitse subscribe by'ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Namwe nigende twa Emi Al. Salam, shalom.